Rangahautia e te iwi o Ngaitahu ngā āhuatanga katoa e pāna ki te oranga mutunga kore a te wai Māori me te wai tai ki roto o te waka a Māui. Te tino wamata a Ngaitahu kia puta mai te hui hei tātou rātau he mana a Mark Solomon. Ko tētahi māhere hei whakapūmau i tō rātau mana kai tiaki ki runga i o rātau wai Māori. To find an equitable solution that one, protects the river systems and its catchments. Two, looks at human use, stock use, land use. Tētahi o ngā pūtake o te hui hei tā ngā pai o te mānamatanga. He whakakotahi ngā kairanga hau me kore e puta he whakautu ki ngā tini pātai mō te tiaki i te wai. Kia whakawhitiwhitingi he kōrero he wārangi wainganui a rātou. Kei tūpuna puta he māramatanga. E pāna ki ngā urupaunamu mō te wai. Kua nuku atu te kautau ina ene, e rangahautia ana e ngā rōpu o Ngaitahu, ngā āhuatanga ka pāna ki te wai tai, wai Māori, ki roto o rātau rohe. A muri mai o tēnei ka whakakauhia rātau, a rātau kōrero ki roto i etahi pūrongo. We need to agree on a standard that we can use nationally and regionally. So we're actually in there, we're not missing out, and our decisions aren't going above us. Yeah. Ko te weroa ngā kairanga hau ki te hui, me matāra te tangata ki ngā mahi tūkino a te hunga kuare ki te wai a hapua wai Māori, wai tai rānei. Joe Glenn, Te Karere.